Panjang telur. Apa dosa datang kenangan umum. Pamula apa dengan mandi?
Sampun tirtan klaim iki sampun margi mangku. Penuntun Raris tenan cani pengiring teterang Niko bakdo ke Suryo saho lelancingan. Mentangi sarang mangku sarang sami serati mangdeng wenden ngambil segahan agung siki genahan ring sor Suryo. Lancingan ambil sekadi dibi lancingan menika deketan ring Sanggar Suryo. Ukus ayaban ke Suryo raris ayaban keampilan utawi teterang. Sampun idong adeg raris surupan riko ring penyegjeg dalem. Ini Bang Yang mangku-mangku. Iring pemargi tekan bungungan iko kenahan rikoring Sanggar Suryo asap pepeniko ayaban ke Suryo raris ayaban ke ampilan ampil sampun metangi ko ampun nggih. Kuring ya tungkat bungbangnya maju. Langsung ayaban mangku, ayaban kalinggo-linggo sami. Urusan relinggo sami ngiring meriki ke penyegjeg.
Nih, cerita-cerita niki sami. Nih gambar demen gambar. Iki yang ini deh. Kari. Nggih, pamargi reka ring Betara Dumon, pusat ring Betara terakhir ring Betara Penyegjek. Sarang itu biasa tebal akan latih dengan aku akan berbuat banyak mungkin sampai bisa melihat kebersihan.
Mangkin ring caru mangku ayapan upacara caru. Sampun mangkin sembah kaping kalih mapiranti antu sekar pada utawi bang bakti pekadoring ide sang yang siwaraditya pinaga saksi durus munggah. Margian ring upakara dumun raris ring caru wau raris kepralinga penyegyek wau picoyang ring kramo sareng sami. Dewa Adika sarang Melado Putra giring ambil seserawa Diko Margian Kalinggo payangan sampun sami mlinggo ring adeg ring puspalinga mangkin hidup daro sarang sami kaduran saji ayaban minukadi tekar taman pelagemal bebangkit guling gaya saho suklil sukji jangkep sawedan nyani ledang ratu betaro sami nyari nyuklo minukadi kaduran damu hiduring mercepado kering ilian upacara penimna siwi kadi mangkin maka kirang tunruwe aturan damu hidup batara kirang yatnya kirang pengasamo nunas agung sinampura enten rat mangku